Yabona nje mina Mhlaziyi mfana omncane, my boy. Okwami nje engingakutshela khona, my son, focus esikoleni mfana wami ukuthi uyafunda, focus khona. Uyayibona nje lento ayiyeke mfana wami, ayivele uyiyeke mngani wami. Nathi sibuya khona la. Sibuya khona mfana omncane, asitholanga lutho. Asizuzanga lutho futhi. So nje kunalokho ugcina unezitho engenasidingo. Yazi ayikho into ebuhlungu yokuba nesitho esingabalulekile, esingena nje isidingo esiseceleni. Yabo ubuhlungu ke lonto leyo. So nje mina mngani wami engakusho, angisifeni yakho and namavidiyo akho nje sometimes makwenzeka ngaqondana ngikulalele, yabo. So engingakusho mina nje esayidini nami mngani wami, yekela lento yoqhawe lami le yamaskandi. Sibuya khona, sibuya khona madoda, bokutshela, sibuya khona nebandla eliningi ade liyama Red Nation, nebandla eliningi ade liyama Blue Nation. Kodwa kuthe mahamba ayisabona ukuthi no man, phela kwangasinto esasizele le. Ake senze lezi zinto esasizele la ehambeni la ehlala khona, yabo. So lento lena mngani wami ngifuna ukukutshela, ikwenzela izigcina ungezinto unezitho engenasidingo. Ngibone ividiyo uthi usuvula amacala, uthiwa ukuxolisa abantu, uyabona nje. Yekela nje mntwana yamphuma kulento. Yazi uyintwana ebukeka inekusasa elihle eliqhakazile. Yekela nje lento lokhu uhlaziye obhuti bakho, ngoba kufanele ukuthi obhuti bakho phela umthande nokhuzane, kufanele ukuthi futhi mhlawumbe bayakuzala. So yekela nje ukubahlaziya, khohlwa vele ukhohlwe nje yibo mngani wami. Vele uyiphilele nje impilo le okuyiyona abazali bakho ababekulethele yona emhlabeni, yabo. Ngoba uyabona ukuthi lento leyo yokuqhawela basuke bangakutshela, nokubona nje amakhomenti abantu bengafuni ukukutshela ukuthi hayi yeke phuma kulento le, iyeke lento. Yabona mina ngiyakusho, angikwazi mina futhi ke mina ke lento yoqhawe lami dala sayigqiba, sayingcwaba, yaphela nje nya. Ngumqo nje mina straight manje, akekho umuntu ongaqhamuka ethi hey ndoda. Baye bebuza abaningi ithi hayi phela ngimdala ngizele, yabo. So ingane zami kumele ukuthi ngiyisebenzele ukuze labathiwa ngiyahamba kube khona into engiyishiya nayo eziyokwenza ukuthi iphile. So le hayi ngeke ngisalunga, ngimdala phela, ngeke ngisalunga, yabo. Mabona mase nginey'ngane ey'phatha amafoni eziwu-4 esey'phatha amafoni, shuthi sengimdala kakhulu. Ezinye kawaphathi kodwa eziwaphathayo nje ekwazi ukungibhalela yonke into eziyifunayo ngefoni ziwu-4. Futhi yabona ukuthi sengikhulise kanjani. Nalabo abanye bayeza kancane kancane nabo futhi uthola ukuthi sengibathengela amafoni. So nje mntwana yami ayiphuma kulezi zinto lezi, yekele. Usenekusasa elihle elisaqhakazile. Phuma lento ifuna laba abanempandla lento le, laba vele abangazi ukuthi ilanga liphuma ngaphi lishona ngaphi, beyichithile ngayo isizungu. Njengoba wena usewumuntu onekusasasa, usewubuke kuwumfana omncane omuhle okhulile emqondweni ongathi uhlakaniphile, yenza okunye mnganami. Ungayikhulumela ngebhola uthanda i-content, ufuna u-content, zihlaziyele ibhola, ukhulume ngebhola, ukhulume ngezinto ezenzekalayo eSouth Africa. Le kamaskandi le, shiya lento le, iney'nyembezi ekugcineni lento le. Ishiye nje mfana wami, uyiyeke phansi. Shiya nje, shintsha vele ushintshe nje, uyiphilele impilo right. Buka thina sashiya sayiphilela ngebhola, sikhulumela ngebhola nangezinto ezenzeka eSouth Africa. Le kamaskandi nje sekwafa nento dala yaphela. Yekela nje mngani wami, phuma nje kulezi zinto lezi. Alwazi yami le ngisho mina ngikwazi uNkulunkulu wami, anginankinga nje futhi nawe. Nanoma uthe wesibanibani unjani, ngiyayibukela nje ngidlulele mawuthi ukushilo lokho. Kodwa nje engingakusho mina ntwana yami, yazi abantu uma uya ehlathini abakutsheli, bakutshela ngoba usungenile ungeke usaphuma, yabo. So abantu noma wenza into e-wrong, thina into engayibona, ngabona ukuthi lama engathi uqhawe lami,
kunomuntu ozothi ekufonela ethi ngoba wena uyazwakala i-account yakhe inkulu awenza ividiyo uthuthi yena ngeke ezenze le nto le wayena engayenzi mina ngibebuza ukuthi wena wawungayenzi le nto le mawuthi ethi hayi mfowethu hayi kabi wena ngoba usukwazi ukukhuluma uzwakale awenza ividiyo uthi usetshenziswa abantu into yakhe befuna beza kithi yabo masho ukuthi thina vele sibadala sesiyazi into engasile nesilo yabo tshela umuntu hayi ngeke ngikwazi ukwenza le nto le wena wawungayezi thatha ifoni uyibhekise ngakuwe ukhulume le nto othi angiyikhuluma mina bengifonelwa every day uyabona sometimes ebholeni nginokukhuluma into engitshela umlandeli ethi hayi ngicela ngiyazi ukuthi vele ibhola vele kumnandi khuluma into engitshela umlandeli ethi ngicela ungenzele ividiyo ngiqothi 1 2 3 1 2 3 yabo but maskandi ngangibabeka eceleni ngoba ngangibona bayangidakelwa vele yabo ukuthi sengizomela ukuthi ngenze ividiyo ngithi bani no so nje mngani wami phuma kulezi zinto lezi ntwana yami ayikabi phuma zihlazela umaskandi or enye into yeke njalo sihlazela ibhola or enye le amaskandi ntwana yami ayiyekela mfethu usenekusasa elihle kakhulu ntwana yami umncane kuningi ifamily yakhe sakubhekile kuwe yabo so lempilo yabona lempilo le abafuna ukukuphilisa yona angeke uziphile ihlula abantu abaningi ntwana yami so nje phuma kulonto leyo khohlwe nje into eziningi ezenzala engeze zikusize ngalutho awufocus esikoleni mawuthi uyafunda ulungise ongakulungisa ubone ukuthi umntwana wami usebenza kanjani.